Hailo hai sangrong sala 2023 Vidhansabha chongmarano bwskango tonai Kanchanpurni Anandabajar Khakchang ADC village Amchaio IPFT tei BJP hapangni samuhumungno hamjagoi Davidai bodol yakari 20 family ni 45 voters sungkha IPFT ni bana bodol ni bana yafari borokno lamjak sogina arka IPFT Koleswar division ni president Jitendra Riang manjaka IPFT ni MCC Sukumar Riang CEC member Bijoy Riang tei haste BJP ni adong Sonjit Riang akosong Apuni mukma Solendra Tripura. Solendra Tripura. Nung tinio bukti parti ni uya bukti parti ha paimi. Ang CPM parti hoite tini ang jut sarkar tini IPFT BJP sarkar phaika. Phayo joma khlai kam kai jotangnan ni sob kaiso e CPM ma tongoi ungla khasang jati tini toku buku tini chakri no puju to botongwa abo bakuna tini la songoi kuri 25 bosok kaise tini la songoi mungsa unuti develop unya hangklai tini brodok pra tini la songoi lama bo 0 point tongkho hangklai tini la songoi tini no khobo jeta makha hile program mungkha kintu tini pra lai no thuya ma kabang ma tongwa tati sudu sone ne khoma hangklai otan karugai ang I party na yakagai ang CPM party na yakagai ang ara oino songgothon hagai tini ang tinin jimi khlai BJP by IPFT ini jut sarkar ang tin jimi phaka phaiai naw bro gam khlai la soka ba hiai gam tanglai sinai hiai asa khlai phailai aro tuma kaulai sasni ani okraba ta S member sai thamjang khlai asuna sai torana khaple ang jotona khunga ake sipen tomni sipen 25 bosor tungha jabot khie sin kan pange ake sipen chawa mahapo umuti mai mukroi ake sakri bokri po kya po mai mukroi sinjem chan kroi hostel po kya po sudan mai mukroi anboye bo sarkale hamnaya ye bo sipen sarkal na ang tungya mani ke bera ye bo BJP IPT ejur sino ang ro phaipi ha ro yapri ba hin ye ake palbaha ke hin ye no ba jot somthong ke di khai hang ro nin mukha ai mukhe madhav Tripura ang sipena 5 bosor le tangha atmuha unti bokroi la muham dibro bokroi ambaye ro skang tahade unti no trai khnai ro de tre chakri bakri de mai no mo kumti hod aso bar saini kumti holopo ha pori ya pori ta dinai ko sia ambaye bo kumti hod po chung kong nang ni lama po nango toi po nango toi kaham po nango ke school kaham po chhatro trai kaham ro school tungo school tungpyo master kaham koi trai ro joto sikha dikha ob jong ha pore maya ongnawali center ware bo SB school ware ungtungni arin baya biskang taha kaham khiya umainai de hi ang asa khiyo no na anbaya joto na asaye ro chini brojkumar para tre unuti unai ma asta garib kangali sose soinukhung sose tangsanai ma sose bagan buksa po kom tause sasa kaile khiyo kwai rao ha pokro jaga po asod kro jaga to ya ake jongke sikya dikhale betha ke na jole dilayo kintu obab obijuni boye jong pore maya sa thaye Nung CPM ni uya kuma podo to sang. CPM uya TY ni LC suhang Gausobang member gausoban po member 5 bosor lai tha ta Ke tinio nin loge bon sabutar tu yenung ro BJP IPFT ha paimi. tini BJP IPFT ang phaima aini anda sono tini jongkha ke bo 30 jona 30 jona ha 45 jona 45 jona bo pa ai sin bruno ke tre patile tunya je sipini phaima so se bo Buke pulau nong ni ning monga ke ni parani mong nasi sa sakna ro. Ani buma ranmala Tripura paran bumukla brojo kumar para Ke nung bukti parti ni uya bukti parti paimi. Tripura mo thane ongwai IPFT BJP jut party of phaimana tin Kendra koi poribar pai? song Tripura mo thane oi tin poribar phai Tin poribar. Unsa butar? butar 6 poribar 6 butar Kendra obo prai
suima se Tripura mo tha tinio ADC sarkar phaimo boni singo naro tini Tripura mo thayo kariye BJP IPFT phainai ni karon lekma Tripura mo tha tongmani karon larai iso soima somkha haba hawang musa nukhuyaklai skanga jate de musa jongona hini phaiman play